May kasundula rin Mayor Kim Pampanga na suspendyan niya ang koleksyon ng septage fee. Ay ning balita. Mika sundula ring alkalde king mabilog alalawigan na isuspendiya pa mo in koleksyon ng septage fees kareng hanggang balen. King regular meeting ning Pampanga Mayor's League o PML inyang Webis, September 25, apagdesisyonan na i-hold ya pa mo ing pamagpatupad ning kanya-kanyarang septage ordinances kabang panigaralan ning mas epektibong paralan bang aprotektan lareng water resources at asigurado na mitutokyan niya yung Clean Water Act. Tinagon king pulong reng alkalde, iba't kareng niyayaliwang balen ning Pampanga, kaya na i-Vice Governor Dennis Delta Pineda. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.